ichawa wa mo ni chawa me abogalam kama da kwana matut ngoma tikati me iken pingwa mere chakne kubede ki Nwoya kama MP makono Geoffrey Okello tika wachi ni lock me kare makubede kitika wachi tika nya I district me Nwoya kitika wachi ni kado ena ne petika nyango dano tika wachi ni itabiat mo karo ne lote dare pat me Nwoya go chwara duan gene kare ene mati chuk ene ni kilogram mia chel pelo ipi ibolo etano tie kirano ti keren enini dokke cher ka wirene peka stamp UNBS tiki stamp mo ne kenno ke joini KEBS KEBS ma pe UNBS so tika wache ni do dul madon wacha la UNBS good team teach ki pian at the end of the day dan magidano cham ayelo te dar mano gitika cham jema kumane. It is unfortunate ni watika chamo jimi mogu mano po ngeyo kama ketika aye ento amiero benefoyo jomati Nwoya to twale jomo neno karu eni keto tiyu kwede idek mamegi karo bino wacho it MP gi ni peko tie. That's being very vigilant, Emma. Polkar dan metamene ke yonyo kari dek inde chere cham chi don kirweng eno demonstration moko tie matime itam kong ni ngar mon tamni kare into dak pat ba kong wa onyi pi wanen ka lo ki onyo tio cha wa ngwera beach kare po lo inde penye ki ken la chien no en kiri mon chalo kiri ni itiga penye ken ni wati chamo kado ke wati chamo gina ngar mo yo kumbeti an luoro tie ni ka joni do no kare no tikumeno itami kare no wor ken peny ka mala kwe the spread Rombe tu working Uganda dongo wang. Eto parliament tika kumbeti inge loka Geoffrey Okello ni kwa ini mi o diri chiande. Miro ki dugi parliament ki mini ki report I lokum dul mayibo kari ane. Mero mi achen. Mi rio ki nende market scope ni kari do owa kwe. Manyuti miro parliament no team research mamego pendano jo ma wido kari eni. Gina be mo miro ki team ki withdrawing kari ene ki chuk. Endo kakitika withdrawing kichuk ipenye kikeni wajini kado adi companies adi mi kado ma Uganda kwa Kikwed. Dwa wala pen part ne by the time Jimmy o chuk mano dante wirene me achama no karo I through dula di UNBS Uganda kono trade kono ngo industry ngo egini keje in mi la ruicho mi ku dire mere yopo emira yupo kare chaka be yupo kare chaka chatone emira mere yupo soda chaka yupo soda kono be yupo kite ote ki pima be pekite be chaka yupo ne chaka chatone ngat mo bulu ko ri pe at the end of the day dana magite we the gym ni ena ma pe yu ma be na igi dana chan e ron be tim packaging ma be piano wana Uganda wa mara ma gym ma be pe wai tam kono eni tiki ingredients adi kono expiry date ya wana kono ke yupo ni kono UNBS stamp ti so gym igini weng pe apart at the end of the day no one ma wati chamne na e pe ko ma ko UNBS certification procedures tie mai mi require sample bagimoni te ke cher kiter laboratory kitimu gerango ento kita ine neno kwede ni wa megwanti UNBS Bureau Standards at NT-KEBS tika aki lobo mane most of the time amero wachine jimi me neno ge bin Uganda make kwanye ge lo mokane ni madong o ichuk bedo en kit makado NT-KEBS ni karo ke ching Uganda Revenue Authority manyuti border control ena no miro betek ento piem la kuo mo nyola cham chana mono beri border gi ye jimi eni donyi lobo wa bino kela chara kum dano no piem gen kitika no nye chene piem eni roma ki gen malemo lo smuggling some of them are just smuggled into the country eni perom ki kila kuri ko mo en madano be kamata kar mo ki guru ne par no ko ma ke mar ki gulle ne ke yubo gere ke ken ga eni ko mo ne kel mi ku ki bo bere wa ko eni gere ke yubo ke gang kiri katika ne ko dan pielo mero mo ko tam gen gi mero ma ko ke ne ko gere gur mo tawal be rota roma ke den ke yubo ke ken gang so ka ini mo ko tam mi mat gen maro ne ke you make a decision Mito any jomo po par what I'm saying ni Jimmy weng ma chere market mir ma chere chuk madana chere wel ki ye mir kong dul mo nen chala UNBS before the consumer consumes well UNBS Uganda National Bureau Standards obere kumalami Uganda guber katemu germa kloni product certification outline e berugi kumalami Uganda e gulu amor ke Nwoya gu wor ken pej ma pat
guno ji madan ta yupe duong go karo ke products maro mi achel ki PR bongwen. That was a report filed by Ismail Jacob Jones e lo ngema mego I think last week. UNBS would take any full madata kelen ticketing, udi madata even ticketing, moranga mogadata parking. Can you get Maria dog chuk madet gulu? Chulai long in it. Get a chum moguma bed, my better better watching it. Morani leng full, Morana can parking, no romo kelichana, my bed, Pim can take a morani with death, probably romo chatali when. In people go with the quality and can Jim Bejani. Kibera me down time me chat, kid me improving on their quality and validation, not present watching UNBS otem jimeno wen go cher weekend gang jomo kene gitike bo ma go toya ema wachi ni ner bo ko tuo kuma eni ke chibi teng yo ma fuwa bene tika rin bir por ye balo er kanu nginyo mabe la fori ukere ka vera mutwe doga mabe kera do tuo no pe balle these were critical skills new knowledge mak me dano be no ngeyu en pe no go tere practice yes ara mero duoka chene lo ka chel ni kawati wele jemi pola karga chiari supermarket e mero chokari wele mere kwanye body basket e mero chofone kwanye body basket e mero kado e mero ngo kongpe ngi kwano an kati chiari choka wele wato wale jema ki packaging ene kama pangene ka kwano kong ingredients akuneno expiry date aneno ngage makiti yupone who is the competitor inen uji machalo omogi vim gi kube different houses manufacturing houses geye giti yupone and mo kana manyen in the market ay pigiti quality inero gena ge breaching UNBS standards so atamani amara kire wa kire manaka ne dan when we were able to notice ni kar en mapeloni tik kikwane kener benen kichoy ni keb so kadong UNBS pera katimotiki one ma wati consuming products en mir wang wado beda beach pedang when ari again pedario keken inen nen pen at the end of the day teacher in anyway an gen ma dano ti ma be ana but ket me kelo bana kwede atamani mistake mo wano timo pol kare mistake mo wano timo ana ti ye an ka chero supermarket ka mi la bolle pima that's the only place ma chere ye dukane ni mata tiana luoro mi achel ron chera wile moranga moko no yo por ye nyogi mo yana be no medo ke te I don't no anyway mo yo por ye yang mo chama ki gang kwan pa ron do ka kama ti go be we gang ngol te na mo chawo yo ke wano chama no and amere wachine mistake ma dit ke te kelo ko ema wano chera supermarket jimi wen ka o mere chi wa o nge ke itika lo rollers o mere ji wen kwan chi bola i kwan chi bola expiry date pa jimi wan po kare chwinywa mabene enni kinu kana benati ikin pero mo kana iro chere chamo gimon mano benati mabe ero non karo gwa dong beru ki chemical mon maraji kumi kidong wacho ne kete wacho ne wang po bedari kan wang beda ngwen Nwoya bichi wa kero chwinywa kaneno jimo wano kero mo chamo ma chere iwa iro mo chamo gen makare karo keli pero keli wato no pengeyo jim may no ne popor ki kumi kay niangi ki repetiati pe kwany ante ki companies ma wil jim ne ye paron wachi ki kany kadong pat ki anyway pa wilo cha ken mere ket la kuri game ko maro piano la kuri companies de gine go proving themselves ne ge yuwe jema peje